Evde radyoya denge gele. شنوندگان چنان رادیو دنگه گلدن باش گودارن هجا ایروده سبات 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 همین اوچه نوا روژه پیشکش بکنه پیش چند سر اوچه ما هیتا این مالیه و بچه باشوری کردستان جبو مشا استراسبورگه بانکا دگرن حسیده سی چتا آتن کشتن 7 بیرندار بون خودان اگر آبن آواتش نه به بریارداریت مزن بگومه لپستا جودی و گاباره قدخه هاترا گهانده دوباره دن باشگودارین هجام دست به برفریان و چین خودی کن هیتا ایمرالی و بچه باشوری کردستان هیتا ایمرالی دن پارتی و داویا و هفته بچه باشوری کردستان لگور آگاهیان هیت و به مسعود بارزانی نچوان بارزانی و بافل طلابیان میره هدیتنه بکن لباجار گینس هن آکانتونا سولون تورنی سویسری جوینک برفره پیکات هفسروک کنگرگر رمزی کارتال ده جوینه ده آخوی و پیام ده اگر ام مجلس و کومین خواه گوری پاردیکمای ریبرا پوبری خسن بکن ام ایکتیا خواه آوا بکن هدفمه آلمان جامعه اساسی اوه ام ریبرا پوفرام بکن ام بقربن سروی بنگهیجی برسیوا ریبرا پوفرام بکن برسیوا دمه بکن برسیوا همراویا بکن یعنی ام sürpriz sarıkla hazır mıkın? Rojmaya, gelmeye. Divi ve çerçevede yani jiboy roj ava metrisi nizam şu işte uzatı ne? Dibi? Hem hiç akut esmi selefiye şamayı bıkın. İşte uzatı ne? Azerbaycan hani ve moranaki mezin hani versiva rebe rapo gidin hem bu hazır mıkın? Hamle ekemezin, takışır ekemezin var. نوین در آگهان چپمنیا HPG به داخویانه که گریلا فداکار شنگالی بیرانی HPG و قلاجیان و شورشگریا فداکار کرد یک جی میلیتان مین پیشنگ فاروق شرف قاسم بناسنا فداکار شنگالی سال 2019 انده شهید بو افزاروک که هیجای خلق می ازیدی بو لشنگالی دناوا مالباتک خودین رختمزم بو شایدی جی فرمانی رکر ve GPR hersekemezin atol huldani çekir. Bu berpirsyari parasına civaka ezidira bu. Peşi dinava xabaten siyasi u civakile cihne girt. Mina gelek ferden malbat avêjî biryarda ku beştar navarefên berxwedane bibe. Lekeleka fermandarên me yên hêja agî civiyan Dilşêr Herekol û Memo Mêrdînî têkoşiyan. Têkoşîn û sekna avan fermandarên hêja her tim ji xwe re mîna kirt. Tevlî pengava rizgarkirina şengalê bû. Hêrsa xwe ya lehemberî dijmin di pratikê de raber kir. Xwe di felsefeya Apoyê de kûr kir. Piştî rastiya di nava PKK de dît û di rizgarkirina şengalê de erka xwe bi cîhanî bere xwe da çayên Kurdistanê. Bi tevlîbûna xwe li hemû ciwanên êzîdî re bû mînak. Li rex hevriyên xwe derbên giran li dijmindan. Bi kesiyeta xwe ya di nizm, durust û samîmî şopên Kurd di dilê her hevalê xwe de hişt. Di serî ji bo malbata ve ya hêja ku zarokekî wisa hêja da têkoşîna gelê me ji tevaya xelkê şengalê re em sersaxiyê dixwazin. Bi şehadeta xwe wê her tim pêşengiyê ji me re bike. Em soza xwe dubare dikin ku bibin şopdarê xeyala hevrê fedakar a rêbertî Kurdistan û êzîxana azad. Di serî de malbata hêja ya hevriyê me em ji hemû gelê Kurdistan yê welatparêz re sersaxiyê dixwazin. Nasnamaya şehit wihaye Faruk Şeref Kasım binasna fedakar şengalî navê dayîk Naim navê bav Şeref li şengalê ji dayîk bûye di sala 2019 de li herêmên parasta medyayê şehit bû.
لبستا جودی و گباره قدخه هاتراگاندن والیتیا لشرناخی آداگیر کر 11 قادین نابرا هرما بستا و جیاین جودی و گباره کو تالانا خوزایی لی دوام دیگه وکه هرما اولکاریا دمکی راگهاند و جبو 15 روزان چونو هاتن لی قدخه کر هرمی کو هاتنه قدخه کرن و های جای گباره جای جودی هرما بستا کرد داغ Kelameme, Dönmezler, Kovankaya, Tahtereş, İncebel Dağları, Altın Dağları u Oymak Kaya'ya. Qesede sey çetatın kuştun heft birin darbun u vasayete keleşkericat imha kirin. Navin daragandına ya qesede bida xuyane ki bilançoya erişen devlet atır ku çeti çalaki şervanin eşkerekir. Dida xuyane de tekildarı eriş u süjen şerin devlet atır ku çeteyin ve ev agay hatın parvekirin. Devlet atır bu balafırın şer gündeyin tina u qasak bidijvari bomba baran kirin. Gündeyin tina cadda bir hasu qazaq دیکان محلا گرین سوی قرقوزاق و باجارک سیرینه به سروبر هات توپاران کرن. دوان ایریشان دزرارن مادی لمال و ملکن سیویلان بو. دی سال دیجی بندواتشن و دردور آویجی ایریشه بون. دولت آتر جبارگی ها خویال گنده هوشیری جی ایریشی باجارو که شیخلر گنده تورمان قنه و بلنگ این روژاوای کوبانه کر. گندن کوپیرلیک و هوالیک این روژاوای گریسی پیجی ده هدف آداگیر کرانده بو. قصد راگاند کو شروانان لدیجوان ایریشان گلک چالاکن برسداین لدارخصنه اوها گود. هیزین مل گنده قاسمیه یل باکوری تلتمری لدیجی بارگه ارتشاتر کو چتین و چالاکی کرم. ده انجام ده دو چتاتنه کشتن وسایده گلش گریجی هات روخاندن. دیمنه و چالاکی جهات پارvekirin. Yekinin parasına jin yepece le noktaya geçedeyan xist. Baqasi hat tespit kirin çeteye kat kuştun. Le ehniya qara qozağı şervanan du çalaki pekanin. Baregihen le gire qara qozağı u gunde hoşeriye de hedefa şervanan de bu. Le verji haf çete birindar bu. هفبندیاری خستنان جواکا سیویل ام باکروشاته سوریه لحسکه پانلک دارخص. مجارا اساسیه پانله اینشاگرنا سوریه نو بو. روشا خلق او پیکاتین سوریه چارنوسا باکروشاته سوریه تکیلا رهبری خوسر به دستلاتا شامره گلک مجار هاتنی قاش کرن. هفسروکا دایره تکیلین در و یا رهبری خوسر الهام احمد لپانله آخوی و پیامدا. لسوریه پروسسا گوهرینه دوام دکه لشامه دستلات تکه نوهیه لیل عرده تی گوهرتنه که بر بچاوتنه ام د بیجن پدیویا خلکن سوریه بسازیه کو بکارن نونرتیا همو گل او باوریان بکن هيا جبر ویجی ام یقین دکل لسوریه دوره و بریه که ناوندی به آوه کرم اصرار سر دانینا رهبریه که ناوندی ته واته اصرارات دیکتاتوریه که نوده ام به هلوسته قبول نکن تبی کوچبرین و نکارم بمشه لبندوا تشنیه ولاتیه بناوی رفات عثمان 67 سالیه جباجار افرینه داگیر کری دو جاران به دست دولتات که داگیر کر و چیته و کوچ برده به ایروژی به گل باکروشاته سوریه ره لبندوا تشنیه عثمان تکیلدار هلوستاخوه و هاده بیجه از به اصرار و وینه که مزن حاتمه بنداوی جبو پاراسنا خاک و بنداوی ام لورن ام نهیلن دولتات که داگیر کر و چیته و هرمن مداگیر بکن گر وره خواستن از آماده مشهر بکن Osman Dağ haftan axwede baledikşine ser cihe rengiya PKT ji uha davitike em li vir biratiya gelan û neteweye demokratik temsil dikin. Moralên me bilindin û em li vir dîrokê dinivîsinin. Civaka Demokratika Kurtên ali Swîsê CDKS û yekîtiya jinên Kurt ali Swîsê YJKS bank li herkesî kirin ku tevlî çalakiya Strasbourgê bibin. Şimdi serokê me wek zindî di nav me di nav gelan di nav jinên Kurtê were û biaxive. Em ji bo vêya jî bangawaz hevalên me, dostên me, di serî di jin û ciwanên me hemê pazdeh Sibatê em li Strasbourgê kom bibin. Ji bo rêbertî em ê bêjin dengê xwe bilind bikin çi dibe bala bibe zindî di nav me de be bê serok jiyan nabe. به سرو جیان ناب سروکاپو
سەرۆکی هەموو کوردستانە ئازادی سەرۆکاپ و ئازادی کوردستانە بۆ ئەوەی کوردستان ئازاد ببێت دەبێ ئەم ساڵ سەرۆکاپ و ئازاد ببێتن و هەموو زیندانیانی سیاسی ئازاد ببن بۆ ئەوەی کە سەرۆکاپ و ئازاد ببێت دەبێ گەلی کورد هەمووی لە هەر چار پارچەی کوردستان بەتایبەت لە ئەوروپا هەموو کەس ڕۆژی 15 شوبات لە ستراسبورگ بێتن ئێمە هەموو گەلی کورد هەموو کوردستانیان هەموو ئازادی خازانی جیهان دعوەت ئەکەین بۆ ئازادی سەرۆکاپ و لەگەل ئێمە بن لە ستراسبورگ بژی سەرۆکاپ و بژی کوردستان گورکرنا ناکوکیان د نابرا پکاتیان ده ایدولوژیا دولتا ترکیه پیشتر خواندن رژیم عباس لپارێزگeh û herêmên Sûriye ewlehiya Tûkesî nemaye. Bi pêkirînê dijî mezheb û baweriyan û şewitandina cihên pîroz dizî talan û revandin zêde bûne. Derbarê mijarê de pêkatiyên taxên Şêx Mexsûd Eşrefiyê ji qemereyan re axivîn. Endamê saziya olî û meleyê mizgefta mezin Şêx İsmaîl Mexsûr wiha dibêje. Li welat rewşeke tevlî heye. Li ser navê dînê İslamê kuştinê dikin İslam dûrî van kiryaran e. Şêx İsmaîl serpehatiyeke serkeftî ya jiyana hevbeş bi bîr xist û got li taxê Şêx Mexsûd Eşrefiyê em Ereb, Kurd û Xrîstiyan, Êzîdî û Ermenî weke bira û xuşkan dûrî şer û pevçûnan dijîn. Têkildarê vê mijarê hevseroka mala Êzîdiyan Roşîn Musa jî wiha dibêje. Êrişên dewleta Tirka dagirker bi armanca tûnekirina gel û guhertina demografiya herêmê têne kirin. Rojiyên Balikşan ser berxwedana gelên herêmê wiha dewam dike. Berxwedana gelan dewam dike. Kes nikare vîna gelek ku demokrasî û azadiyê dixwazin bişkîne. Dewleta Tirk dixwaze di navbera çandên gelê Sûriyê de nakokiyan ava bike. Weke ku em dibînin li herêmên din ên Sûriyê komkujî li dijî Alewî û mezhebên din pêktînin. Dixwazin îslama sexte û îdeolojiya dewleta Tirk li ser gelê Sûriyê ferz bikin. Endama Komîteya Têkiliyan a Kongreya Star Hêvî Musa jî Balikşan servan xalan. Li Sûriyê mozayîkeke xuşk û cihêrreng a ji gelên gelan pêk tê. Mezheb û olan pêk tê heye. Tirkiye jî dixwaze di nav wan pêkatiyan tevlî heviyê çê bike. Divê Tirkiye dev ji vê yekê berde. Em xwedî îdeolojiya zelalin ku daxwaza domandin û wekeviyê di navbera hemû pêkatiyan de dikin. Piştî hilweşîna rejima Basê tevgerên şaneyên Daişê û komên rejima berê zêde bûn lemberê van kiryaran hêzên ewlekariya hundirên jin kedên mezin didin û tedbîrên xwe yên ji bo îstikrara herêmê û aştiya wê zêde kirin. ji bo nuqtê me em saet heştê sibê digirin heya yazdeyê varî nobet tê bedlandin. Ji bo rewşa bajar piştî ketina rejîmê rast hem xelaya derketin hem lê rejîmê wa gelek millet girêdayê rejîmê bû meşakil gelek bizgirêk mer derketin. Ji ber vê mesela bizgirêka jî rastî me ser hewazê xwe şedîdan din hem heval zêde kirin hem em dewriyatê me di nava bajar de hene û ser hewaza jî çi tê xwestin ke emniyet ke icraatê me em digirin. Xwesteka me millet bi mer alîkar be ke hêza ewlekariya hindirîn çi tiştê tişkî demos bû dibînin hawîrdorê hewaza di nava bajar de millet mer alîkar be bi hevala alîkar be wekî de em vê ji millet dixwazin. Ez tevî asayişê bû me ji 2017 طبعا ez dayîkim sê zarokê min in ez kar û xebatê xwe dikim vê istimfarê de طبعا ji min tê xwestin ez mala xwe jî bicî bikim û ez Di mîtînga Mêrsînê de daxwaza azadiyê rêbera pohat kirin. Bi pêşengê DPP û Dem Partî li rex statyûma Tevfîk Sirrigür ya li navçeya Akdenîzê mîtînga ji bo aştiya azadî hate pêkanîn. Li gel gelê Edenê, Osmaniyê û Hatayê partiyên siyasî rêxistinên civakî gelek kes beşdar bûn. Hevserokê giştiyê DPP keskin bayındır di mîtingê de axivî û Balikşan servan xalan. Bi saya qudreta têkoşîna gel îro li Tirkiye pêvajoyeke nû ya çareserî hatiye dest pê kirin. Rêber Abdullah Öcalan diyar kir ku ew ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd amade ye.
Eger devlet û desthilatdariya Tirkiye dürüstin aştiye dixwazin divê demin dest êrişên li ser rojeva bidin rewestandin. Em bi siyaseta wan ya 100 salî baş dizanin bi 100,000 ciwanên me şehîd kirin. Divê ser li lîstika nedin û gavên şember bavêjin. Bayındır herî dawî got em ê li her derê aştî û îradeya azadiyê birêxistin bikin. Ev pêvajû ne dema rûniştinê ye. Divê em rabin serpiyan û heta azadiya fîzîkî ya Birêz Öcalan pêk were têkoşînê bikin. Ji tirsa heqîqetê rojnamevan têne şehîdkirin rojnamevan İshak Dursun di nivîsa xwe de dibêje di êrişên leşkerî de komkujî û sûcên şer têne kirin. Ji sedema ku çepemeniya azad van sûcan eşkere dike ditirsin û wan dikin hedef. Dixwazin dengê heqîqetê qut bikin. Yên ku di salên 1990 de gund şewitandin rojnamevanên ev eşkere kirin şehîd kirin. Îro jî êrişî rojnamevanan dikin. Herî dawî rojnamevan Aziz Köylüoğlu şehîd kirin. İshak Dursun dibêje armanca dijmin ev hek û vê sed salê de jî Kurdan dil bigire û wiha bidawî dike. Armanca wan turnekirina mav, azadî û nasnameya gele. Lê li hemberî şehîdên çepemeniya azad sozame heye. Em pênûsa wan kamereya wan li erdê nahêlin. Em destûrê nadin ku heqîqetê bêdeng bikin. Milîsên jin ên agir û rojê malpera walîtiya agiriye tek birin. Devleta Tirka dagir ker tecdar ser rêbera û êrişan xwe yên li ser Rojavayê Kurdistanê di domene. Li hemberî van êrişan milîsên jin ên agir û rojê li hemberî malpera fermiya walîtiya agirî çalakeke sîber pêkanî. Di encama çalakiyê de malpera walîtiya agiriyê beddal bû. Milîsên jin ên agir û rojê ev not li ser malperê danîn. Êrişên li ser Rojavayê Kurdistan û tecdar li ser rêbera û hinceta meya şer e. Di navbera endamên desthilatê Şamê û çeteyên Emşad de pevçûn derket li gurî agahiyan endamên desthilatê Şamê ya nû û gundên Aqîbê û Soxanekê yên bajarê Şerawayê yê Efrînê. Çavkaniyan diyar kir ku endamên desthilatê Şamê ya nû darên ku çeteyên Emşad ên girêdayî artêşa Tirka dagirker qut kirine desteserkirine. Ev dar ên welatiyên gundên Aqîbê û Soxanekê ne. Ji ber wê di navbera her du aliyan de pevçûn derket. Di encamê de kuştî û birîndarên her du aliyan çêbûn li hejmar nehat zanîn. Çeteyên Emşad ên girêdayî artêşa Tirka dagirker beriya çend rojan jeneratörê kehrebê û kabloyên telefonên erdê yên gundê Soxanekê jî dizîbûn û li welatiyeke heman gundî ferz kiribû ku 120 milyon lîreya Sûriyeyê bide wan. Koçberkirina Filîstîniyan û civîna qehîreyê rojevên rojnameyên Erebî ne. Rojnameyên Erebî di hejmarên xwe yê vê sibê de rewşa Xezayê û planên Trump û civîna bilind a Qahîreyê dinirxîne. Rojnameya El Xelîc li ser mijarê koçberkirina Filîstîniyan wiha dibêje. Netanyahu hemû pirên aştiyê biriya pêşniyar û çareseriyên sosret hilweşandin. Trump bi van pêşniyaran hemû qanûnên navnetewî û hemû prensîbên mendiya navnetewî bin pêkirin. Ev plan ji dewletên kendavê dewletên Erebî û cîhanê ve hate şermezarkirin. Rojnameyê di nivîsa xwe de balêkişan ser van xalan. Ev planeke din ne ku tu kesî bi aqil qebûl nake. Rojnameya El Arab a Londonê jî behsa li darxistina civîna awarte ya Erebî li Qahîreyê kir û wiha nivîsî. Lûtke de hewl bide ku nekeve arîşeyê bi rêveberiya Amerîkayê re. Ev wê İsraîlê bi tenê bihêle û wê bixe quncika teng û tengav bike. Rojnameyê destşan kir ku Lûtke hewceye nûnereke pêşkêş bike ku rê nede desthilatda Hamasê careke din li Xezayê bibe rêveber û bal dikişine ser vê xalê. Divê atmosfereke ava bike ku desthilata Filîstînê xurt bibe ku karibe rola xwe li Xezayê pêk bîne. İsrailê li noxteyê Hizbullahê xiz artêşa İsrailê daxuyand wê li herêma Biqa û Lübnanê tuneleke ku ji Sûriyeyê heya Lübnanê tê bombebaran kiriye. Artêşê ragihand ku Hizbullah tunel ji bo qaçaxcîtiya çekan bi kar danî. Artêşa İsrailê her wiha diyar kir ku wê li herêma Xalid el-Sebeh a li ser sînorê Sûriyeyê jî bombebaran bike.
بمباران کریه داخویانی ارتش ده و هات گوتن هیزن ما چند ناوندن حزب الله و که جبل خانه و روکتاویجن کل سر خکا لبنان خطرناکن خستنه آژانس لبنان نه آراگهاند که ارتش اسرائیل لباجارو که سهلات المای باقی سازیا زک با وخوا او مالک بمباران کریه لتو زرار انجانی چینه بونه آگر بسا حزب الله و اسرائیل 27 مجدار 2024 ده که تمریته لگور چاو دیران جبر ایریشین دومدار این اسرائیل یلن سر لبنان آگر بس سسته هر دو آلی اسرائیل و حزب الله به فکرنا آگر بس ده هف ددن او توانبار دکن بله گودان جمعنو چه نیروش پیشکش کرن آنا خاطره ودن باشه